กุมสังนิสมนิปทุมออกตบาร์นิสมนิเลปขัดอันนี้Rainbow Mizo Channel ทิรตูเล่ไงถ้าตูจงเตะอินจะวายินจีบกันบุกเล่ทุกเจ้ากันสวยฟูทรินังอินมณิปุรสเตต้าโจฟ้ากันอูนาวเตะจนปุยนตุรตานา Rainbow Mizo Channel อินเวบูร์กันคนเมกอัทโฮลีนัจูตุนการทอดจันลาวมตูร์ออกตบาร์นิสมนิเลปทุมจันลายเฮียนอัทโฮลีนฮีคาร์ไลโลกอันิเลโดนาเฮดเนชันกัลไลเมกาเฮียนมามิดดิสตริกลำปังอัตรังินพูลดุงเซย์พูลเบลกอครันไม่เชื่อเต็นมณิปุระกันอูนาวเต็นฮาร์สัตนาอันโตนมุนาอัตุลนมุนาเปียงอันลงมันตันเจงสังอันรอนชุงลูตาพูลดุงเซย์พูลเบลกอครันไม่เชื่อเตอินจุงลมทูกันสยาอินรงโบเซลนตุระปะเทียนมัลสมนะดงเซลตูรินดูสักนะกันหลานบกเจ้าอันนี้ดนายชนคาร์ไลโลกตูร์อันนี้ตีกันรอนปวนหัวขานมีมาลทนเฮมง่ายแต่ตรงรอนลูที่เล่มินอันตบเดวเล็กเฮ้ยกันเราเสียเทียมเราอันนี้ไม่เทียออกตบาร์นิสมนิเลปทุมการเล่ทอตันจันไลดาร์สมปัตนีอาริกมาจงจวนจันปุยนัสุมฮีกันต้องไทยเรื่องกินดนายชนทอลินัชุงเฮียนจันปุยนัสุมเปดูตตานะกันเป็กไทยนหุนอาหุนตบลำปังกันไหตาเจ้าฟ้าตลังช่างช่างอมเตเลมิโซรัมสไตชุงหอมจงเตปอกันอูนาวฮาร์สนาตกเมกเตตานะมัลสมนันิตูรินไทยตบชัวจันปุยนัสุมรอนลานเจลตูริน Rainbow Mizo Channel จวนกันเงินเจ้ากันสมตักเมวเจ้าอันนี้ตินจันปุยนัสุมรอนลานโตตุจงเตอินจุงลมทูกันสวยนนเลียอันมิงปวนลันดูเลมโลมาเซนี่ตินะอันนินโลนาตรงเจงซาเตเจงจันนี่เตนี่ตินะรอนทอรังทรินฮีเองมาจัดกันเนียอินินเป็กนะรบุยตักฮีปัทยานินฮัเลตัมตักินมัลสมนัยนวูร์เจ้าสลาตีฮีกันดูทุสามอันนี้กันอูนาวมันนี่พูดเจ้าฟ้าเต็นตัวน่ะเฮียนนักทบไปแล้วก็จิรน่ะอินจงอันขาดไปกะอันน่ะทบไปจู่รัลดาวนี่อันมาขบทีมตักเองกันลัวจินรำฮีกันรำมันนี่ที่มีเวนินไทยนั่นเฮียนฮิลติไทยอินายจู่ตัวน่ะ Rainbow Mizo Channel เลยนะเว็บบูรักคนน่ะเฮียนอินายอังตำรวจมาเราเต็มรวมเราตอนถอดโซ่ปุยจันปุยนั่นเราไปเวตูรินทิ้งนุ่งตะกินกระสอบมาเจ้ากันล้อไหมโอเล่เขาเวลจันจินทาร์ลมากันเบงเราชิเวลทุ่งอิลาอิสราเอลปาเลสไตน์ฟิลฟิกบอลฮามาสเตอินเบนักการาเฮียนเขาเวลมีเดียเลียนตักไม่อัลจาซีราจวนปาเลสไตน์เขาเตทวังเขาเล่อิสราเอลมัวพงนตุรตานานิวส์รินลักตกเราอันติชวนให้แม่มาวางอินอิสราเอลจวนอันไงหมดหูอันสวยชวกตาอินเตลรีพอร์ตจังอาลันดันจวนกาซาเลเชเวลาอัลจาซีราเตนมุนมาอันในอันออฟฟิศเตอันตัวจงเตจูกาซาสตริปชุงจังานอร์ชวกเวกตูรินมาลักอันตุมโดนันตีรีพอร์ตกันตงอัลจาซีราเลอารับนิวส์เตจวนhospital beina khan mitam takin nunna hanchana palestine poiselo civilian mi zanga chuang jatin nunna hanchan phani tin han report ani heibaka hian hospital building po nassa takin bom chiatani tin han report boka israel tia anpu bok ani masekhovel media rang tan fact finding report anpek danin kha hospital bom tu te kha islamic jihad group emo Hamas hote ania riat ania anmani site tanga hospital kha bom ania roman loksang thapa Israel timol phona turatana anrom manani antia achan chu hospital building takha rocket khan afulawa alema kanron tarlanang hian motor parking le achevel chau rocket khan afua kangmai chu achok luaya mase hospital building chungom te liam tur pakhat ma anom lawani tin intelligence reporta chiang takin halang bok ani heibaka hian US satranga intel report kandon dan chuan Lebanon ramri vela inkul Iran Iowa roncha chuak fautrin Hezbollah hotelaka US Special Force 10 strike annai thaina turin Washington DC US House lampanga draft bill pharani meka Israel Hezbollah dahi Lebanon border naivaya hian tunthlang hian anlain kaprenga hei hi ti to pani thaina turin US hian
air strike anei theina turin US House in remati na hi nga me kania hei hi Israel tan chuan thulo mom tak ani ngein harin oma House hian apas ngei donin hriat boka achan chu US House a hian Republican Party ten majority ni na anchel meka tuna rampuma rorel na chelmek tu Democrat Party member te pon hei hi an thlopa wangin US hian air strike mangin Hezbollah ho te hi aron noi hun chu athleng don ta ni in a hriat bok ani hei chau hi US hian in rol atum na hani donin halang lawa US Marine in achuan voremem Rapid Response Force te tiasoi ania mase hengmi te hi US SEAL team te ani mai thaya anni hi Hamas ho ten anren be mek Israel khole tui mai baka khovel ramsang sang khole tuite tun thlenga hanla hren be ta chu chanchok turin Israel leilung hanrap tani ti report kandong bok ani report atanga alan dan chuan heng US Marine Special Force te hi rang taka mitang te chanchuana konga expert vek ania abik taka training nei hani boka hengmi te hi Gaza le ache vela groundna hanvatul chai vedon in harin thaita report kandon dan chuan US Marine lutta te hi 26 Marine Expeditionary Unit MEU te ani khovel hian Israel e Palestine ho in kara boina anthlir thuplai hian US chuan ATCMS anti anral thum hlom takmai long range missile ka chuana army tactical missile system chu Ukraine nena US hian ahlanta Russia chuan hei hi ahmadai tangkhan US hian apeni chuan boina lian zok kantok ngai dona long range missile hi Ukraine in adongani chuan Russia chuan direct involvement a kan ngai dona ni tin Russian President Vladimir Putin khan voitam tak alopong toa mase tuna Israel haboi meka khovelin anthlir thuplai hian Ukraine nena US chuan alo hlander to ani ti chuan hei hian ngong lian tak mai hanei chodon in hriata China Airlines strang ten US aircraft te lodan cha thaidan tur hi an training ta meka report kan dona tanga alan dan chuan hetianga China in US Airlines sojong te hetianga aircraft te dangchat thai tura pilot te training han pek mek hian omzia thuk tak anaya chu tuna hian indona lian zok machon turin China chu ain bot sai tran mek ani ti atilangani antibok hengjong hian US in Ukraine nena army tactical missile system long range missile ka chuana anpek wang hi ani in hriata Russia hian Ukraine ramlai li le Kiev khopuite missile strike panga hanbeile ni chuan Ukraine ramchung khoi muna tangpoin Moscow khopui chunga handulai lai Kremlin thlengin targeta mangin ankap ve theidon ta ani hetiang ralthum lawm long range missile hi Ukraine in anaita ka chuan Russia khopui ber Moscow khopui po ahim talautina ania Russia hian engangin nge hachan le don ti chu hriat laniloma sela President Vladimir Putin an big war tia halo soifo thin Indona huamzau zok le lian tak chu machon thei din muna anding tani in ahriat bok voin October nisam nile pakhathi Russia le Ukraine anin doutran tiratanga ani zaruk pangana ani toa Ukraine in ralthuam thar US nenatanga andon hi Ukraine ramchung athleng to chmt chu hriat anilawa chumi fianatur chuan Russia hian voin khan central Ukrainian region Nipopetrov region le ache velte Kriviri le ache velate nasatakin missile ankabluta heng missile te hian civil mi te chena in tam tak atichia hriat thaichina mipa pakhatin nunna achana hebaka hian meichhe pakhat chu hliamna tak tur chungin inchung tang hian haron tlan chok boka midang din mun hi chiangkwang takin chanchin kanbot sailai hian hriat thei ani rilo ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan chimlampang rambung thanchunga munkrang ansipai te atlokwala Russian offensive lodoleta eastern town Adivka le Ukrainian Force 10
Russian sipai te andan cha theina mun sang te chu atlo kwal boka Ukrainian sipai te hna fuina thu cha asoi boka heti role hian Russian President Vladimir Putin point Russian Southern Military District anti an headquarters to Ukraine southeastern border atanga kilometer zavel chawa hlaom chu atlo ve boka President Vladimir Putin hian Russian Chief of the General Staff Valery Gerasimov nena in dona kalpui zeldan tur briefing hapeni ti in report ani bok ani Al Jazeera chuan darkar somni pali kalta chunga khan Moscow sipai tele Ukrainian Armed Force te ani nepna mun hi frontline sei tak ani toa heng mun sang hian ral thuam hlom tak nena in beina tumsang kwazat atheng toni antia hei hi kar khat kalta chunga Russia le Ukraine frontline ral thuam hlom tak manga hanin bei tumsam rukzat thleng ai khan nikhat thil thua hanin beina hi athleng nem jok tayani antibok US in Ukraine nena ral thuam hlom tak Moscow po hankap theitur long range missile system apeka wang khan tension sang taka omchowin borok hi ahot chole tan taviau ni in ahriat bok ani voina hian Russian sipai ta chuan Adivka le Kupiansk te andon beya Kiev military ten han report dan chuan Adivka le Kupiansk te hian Ukraine sipai ta chu nuk chuakin helai hmuna hian thlasik khowot tak nuaya natsa takanwai antum ni in han hriat thu han soya Massachusetts Ukrainian troops ta chuan an thlen tir don lawa Adivka le achevel te Kupiansk le achevela te hian Russian sipai te hi thlasik khowot alo thlen main chhuavek antum thu an pongzar ve thung ani Ukraine military te thuchua zulzui deuh chia hian The Institute for the Study of War in report an pek dan chuan Ukraine sipai te hian Eastern Bank le Dnipro River te Kherson region chunga te hian Azavaya an control vek theina turin mabak tlem te chaw an nei towa heng hmuna te hian Ukrainian Armed Force te hian thlasik khowot tak alo thlen ma beipui thlak na kalpui le tur hian ruam man na an siam me kani antibok Russia lampo hian beipui thlak na hi kalpui chun zoma ruam man na tharne na Ukraine bei hi antum ni in ahriata voin lama report apo hian Russia former head of aerospace forces chu thlak ani tur thu an pongjarta Colonel General Viktor Avzalov chu tuna hen hasang tak chalmek tu General Sergei Surovikin thakna tan hian an mangdonani ti an pongjarta ani tichuan Russo Ukrainian war hi aso sang trantaviawa Al Jazeera chuan China po achet vel danatang hian akang kailawang ti soithei ani talawani antibok heti lai hian Israel Hamas in donachu voin hi anisom pangana anita ramfrang tele UN na in biak na anayatangin Gaza mipuiten nasataka antornachu tranpuina humanitarian aid pek ani theina turin avoi khatna tan Rafah border crossing hi hon anita Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Gaza Stripa Palestine mipuite tranpuina tura hetianga tranpuina halut thei hi kalolom takjata tuna hian tuite choi turte damdoilama inen kolna turta chu mamona sang tak anneya chuwang chuan mipui poisailo te hi anmani chawin handing lawani ti kasoi duni ati diharat chuan voin chanu dar khatle chan ve khan report anpek danin Gaza Stripa hian mipui te tranpuina tur 8 truck anti chu truck somthum le panga vel zat mai Rafah border crossing kaltlangin Gaza hian hanlutani tin an report ani heti lai hian Qatar sarkar hroi tu tele Hamas hroi tu te in biak na hunrei tak anai nuwa Hamas ho ta chuan American sipai te andon enroll ve chu thil hlo thonom taka an ngai ta ni in ahriata American mi hanfriend mi panhi ta chu Nizan tlai to taka khan handon chuata US President Joe Biden chuan Hamas ho kutatranga him taka handon chuak thai chu lomom hati thule American tuma hi hren bein hanom turani lawa anjale na hi kalompui takzat ani ati
heti rol hian Hamas ho ta chuan thu chua an siam zui ve ngala achan lewang le in nga na bulthut nei mi alawa President Biden le Afasis administration ten dota minpu na hi adik lawani ti kan proof ani tin heng mi pani te an chua thu hi an pongzar ani mase estimate avel an chut na ringota po October nisaria Israel ram chunga anron lu khan mitam tak an mana chung mi an man ta chu tun thleng hian mi jani ayatamma Hamas ho ta hian an la hreng bet meka heng mi ta hi tuipui kam hrulvel khoilaya mo an da ni hriat ania an dan mun tak khi hriat mai thei ani lo wangin tun thleng hian chan chua lawin an lo mani an tia di harat hian report an pek dan chuan coastal enclave vela hian heng mitang te hi hren be nia hriat ani wangin Hamas hote Israelin abeina konga hian harsatna tam tak atoka duangin coastal enclave vela hian ache theilawani antibok Masa report kanron pek tuang khan US sipai thachung chuang 26 Marine Expeditionary Unit te hian ground nalu chilin chan chuana operation hi an kalpuidon ni in an soibok ani zofa ta zingami Israela pemlutta IDF service mek than khat ta chu Palestine le Hamas ho in beinakara hian liam tur than khat anum venol toa an zingami than khat te kan pek pona chuan keini ho zinga hian liam tur zat hi achia chia soi thei anilowa mase kan zinga engemozat chu IDF tircho masak zinga khan kan tela mase kan kalna mun hi mun rang ani wangin keini zinga liam tur zat hi chiang takin hriat thei ani ri lawani anti Israelin sipai cholto te Hamas ho doutura hako kirjingami IDF reservist staff Sergeant Omar Belvachu nimin Friday tlaya khan Lebanese border le ache vela anduti mek lain Lebanese border chunglam pangatang hian anti-tank missile manga ronka ania missile pokawang hian nunna achanta ani masa hetianga Hezbollah laka chiatna antomek lai hian US President Joe Biden le US administration chunga senior official thren khatta chuan Lebanon ram chunga Hezbollah ho laka hian indona puanglo turle anni nena harsatna lian jok thleng thei tur thil rang chok chok re lo turin ngen na an peni tin the Haaretz le New York Times ta chuan report an pea masa heti lai hian Israel southern region lampanga rocket alarm harun rilea hei hi Asdod khopuile ache vela te ania mase rocket hian Asdod khopuile ache vel hi athlengta MT hi report amlo thung ani heti lai hian Israel Foreign Affairs Ministry le National Security Council ta chuan thu chua an siama Israeli citizen zongjong tatana mun himlo le an tlolo tur an pongchiang hala chungzinga chuan United Arab Emirates UAE te Indonesia te Bahrain te Bangladesh te Maldives te Malaysia le Turkey te chu anmi le sa ten tlolo tur le heng huna te hian anumani chuan arang thayang bera chuak turin hriat tirna anti chuak ani Israel hian Gaza chawnilowin West Bank lampanga po operation hi anlakal puichun zomek zela Palestine media ten report anpek dan chuan voin inrenia hian Israel sipai tele Sinbad Security Service ta chuan West Bank le ache vela Deputy Chief of Hamas le political wing hoten munpuyatana annei ta chu an control nuaya anda vek doni tin an reporta Hamas political winga Salah al-Harori in report apek dan chuan Central West Bank town Bani Zayt al-Sargiya West Bank town po IDF takuta hian haom toa Israeli force ta chuan detention facility ang main hanmangta hemichunga hian mitam tak antang meka Israeli intelligence headquarters zinga pakhat ang main tuna hian chaibol ani mekani ati the Haaretz report anpek jaldan chuan senior Israeli security official in Voina thuchua asiam dan chuan Gaza mi Gaza khopui chungle ache vela cheng mi noi sari zat ta chu Gaza Strip chimlampang region chunga thon chua ani thu apong zara
tuna hian Gaza Strip chung marlam panga mi noi thum singa velzat chu anlom meka heng te hi atam jok chu Gaza City a Gaza khopui chunga anom mekani ati Palestine mi pui te hian lo thei lawa antor na chan chu civil mi te mun ma hospital te school te vantlang mun poimo dang te chu civil mi te tomkhom tirnan han manga maset chung building noya chuan Hamas hoten operation nain ral thuam tam tak anda chung mun atang chuan Israel minron bai thina wangin heng mun hi lo thei lawa nuai chiat angai thina chu wang chuan Palestine ho hian an mi pui te in phen na tura mitam tak an thren be chu chua zalen ani towa hospital anga an chai bol tam tak chu hospital ani lo wangin Hamas ho kutatranga Israelin kanlak sak nuwa tuna chuan Israel military base satan siam chauzelani tiin apung zarbok Israelin Gaza Strip le West Bank kate Lebanon border vela te beina atwa Israel point anlaka beipui thak na akalpui mek lai hian mun thrang thranga he boina hian ngong anei chomek zela tukin hinrin jing mataka khan Cyprus Israel embassy buloka bom ti puatum ania he bom hi tual chunga an siam chop nia hriat ania he poi khoi tumna in nam hnoi nia an hriat mi pa panga kumsom pasari tranga kumsom nile pakhat in karmi ta chu mi paliman ania police custody dame kanitin Cypriot radio chuan an report bok ani Cypriot radio in report an pek jaldan chuan he bom hi apok mana ma se apuan munatanga metar somthum bial chungvel ha efeka Cyprus Israel embassy luna entrance atanga metar somthum vel hla om hani bokawangin Israel embassy tan hian poi khoi na anei lawani antibok Cypriot radio in report an pek jaldan chuan heng poi khoi tumtu mi pali te hi police custody ruai ani nuwa hian police ten anzo na anchana tangin Syria ram chunga tanga ron lut nia hriat ani tabok ani heti lai hian voin chun lampanga khan netivot le ache vel Gaza bordara micheng thren khat anlom namhuna rocket siren ti ri kania hei hi Hamas hoten rocket manga anon beina nia hriat ani hetianga natak taka anin chanton ringawang hian October nisari tang khan Israel mi nunat chan homto jongjong hi mi sangkha jathum vel nia hriat ania Hamas Palestine lampanga hian mi sangli za somthum le pasari velin nunna anchanto ani hetilai hian voinlama hian Cairo khopui lampanga Palestine le Hamas te boina wang hian inrem na aum thaina turin in biak na nei ania Cairo khopui chunga hian mi puiten Israel antan na thu hau chua puin protest anai lui boka Palestinian President Mahmoud Abbas chuan International Conference Cairo anmanna hian Israelin kan ramluat chin minchu sakjong te hi pomjam thei anilowa ramluat chin in thak thlengna relocation po hi engtika ma kan pom ngai don lawani ati haiwang hian Palestine le Israelin kara in remna haum theina turatana in biak an nei na atum khatna hian hlocham bak an mudon lo ni in ashriata Palestinian President Mahmoud Abbas hian hasoi jaldan chuan Israel malak dan hi thildik lo takania Palestinian mi puite anin le lawatrangin chua ania West Bank le Jerusalem velatranga anin le lawatranga anno chua zongjong te po hi kaini chuan kantau dalani ati Jordan Lal King Abdullah chuan khoi muna poni sela civilian infrastructure te mi puite eile in turtele electricity te nitina hanmo thilchi hrang te dancha ani hi kandemani atia Gaza chawni lo hian mundanga amma indona halo chuatona muna po hetianga mipuita torna hi kandemani ati amma diharatin an report kanron saituang deu khan Al Jazeera point an reporta Israeli force tachuan Arori house chu anruna hei hi West Bank ka Ramallah marchaklam panga khopakhat ania Israeli force tahian helai mun hi olsam takin hanla Hamas ho mun hi hetiang hian lak sakjal ma sela Hamas ho tahian Israel poi khoi chu anchunjam zel thowa
kan ron report tong khan Israel ram chung mun krang kranga rocket voin lama po an tholu tir mek zel boka heti lai hian in remna du niom takin Hamas te chuan thu chua an siama Israel hian heti anga minnek nale kan ram min chu puimek na hi atop sanani chuan civilian te kan chua zale nang ti in thu chua an siama kairo meetinga an thu soi jong jong tele heti anga Hamas thu puan jong jong te hi Israel lam chuan engma chanlet na an nei lawa Israel National Security Agency te chuan heti anga trang ho tur chiang taka halan tak wang hi ani mai thaya voin tlai lampanga khan Egypt le Jordana Israel mi hom jong jong te chu arang thayang berin anum nam hun chua sana ramdang panvat turin hriat tirna ante chuaka lo thai lawa jinlu ngai hani lo chuan Morocco ramchunga po jinlu lo turin hriat tirna hi ante chuak non le bok ani Palestine le anthurol pui ho ten rotna annayang hian Israel hian engin remna ma hi siam pui atum lo ni in a hriata Hamas ho ten an bai masak zoka wanga nunna tam tak an chana le tun thlenga mitang tam tak Hamas ho ten an la kol me ka wang hian Israel hian an du dananga he boina hi chinfel atum don lovina hriata boina lian zok le zau zok alo chuak thutani poa Israel mi ram sang sangom te an himna turin Israel National Security Council chuan akhat tokin voin hian thu chua an siam deuh rang ani ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thei te nile phot sela kan video lo thlir tu le ngai thatu jong jong te lo inen kol thaula ti chuan rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia